Congregação Societas Virbi Divini SVD, no Congregação Servarum do Espírito Santo SSPS, celebra Tinang Hatnulu Recensia, existe a Timor-Leste. No SVD celebra Tinang Atusida Hatnulu Recensia, existe a Mundo. Destacam Padre Cira Husse Congregação Societas Virbi Divini SVD, no Madre Cira Husse Congregação Servarum do Espírito Santo SSPS, Halibur Hamutuk, celebra missa agradecimento, ba graça rahino honra no glória ba Maroma Santíssima Trindade, também benção nebe congregação SVD no SSPS Simo durante Tinang Hatnulu Recensia, existe Timor-Leste, no SVD existe a mundo atus ida Hatnulu Recensia, no agradece hamuto como membro SVD, no SSPS na hito, nebe celebra moris no dar na lulik no madre e vida religiosa. E a celebração ne lo que mos graça nin, onde halo preparação espiritualmente, no fisicamente existência SVD e a mundo durante Tinang atus ida limanolo. Não nemos refleta ricas viagem missionário, nebe SVD no SSPS salau missão durante Tinang limanolo e a Timor-Leste, nebe se realiza e a Tinang oin. E a bibang ne amo celebrante, Padre Paulo Perigi Karang SVD, liu sion mile hatu agradece ba participante hutu, nebe halibur hamutu kode celebra lorong importante ne. Loron especial, na kon ho grasa ho solo. Ita halibur hamutu kia fati dene. Ita sai agradece ba naine grasa. Nebe ni harai ona ba congregação do Verbo Divino. Congregação lia fuan maromak lian. Nebe presensa ia mundo tomak totinan atus idahat nulu resensia. Imos presensa SVD no SSPS ia rai doben Timor-Leste. To onatinan hat nulu resensia. Ia tinan oin mai ta se celebra agradecimento bot batinan atus idalima nulu. Presensa SVD ia mundo tomak. No tinan 5 nulu presensa SVD SSPS ia rai doben Timor-Leste. Tama nema ke liu husi misa santa idane. Ita loke tinan jubileu. No to tinan oin mai 2025. Ita sitaka ho celebração agradecimento. Bibang amo regional SVD Timor-Leste, Padre Emmanuel Manox SVD, hatu agradece pa parte hotu, nebe marca presença, onde celebra a liturgia abertura jubileu Tinang lima nulu, SVD SSPS, no tinatus ida hat nulo recensia SVD existe e mundo, nomos existência congregação SVD, no SSPS padala hat nulo recensia existe e Timor-Leste. Agradecetebes ba itabosireni domin no laran luwag, no suporta ba minia missionario Santo Arnoldus Jansen yung familia niyan, hamos hato havnya bos festa no parabens ba itahotu, no luliu ba jubilaris 9 ne. Avo brother Albert Erasmi SVD, 65 anos da vida religiosa. Avo madre Margarida SSPS, 60 anos da vida religiosa. Brother John Alting, no Brother Hans ka Johannes Laden, no Madre Casilda SSPS, 25 anos da vida religiosa. E a bibane amo regional hato votos parabéns ba madre no Padre Cira, debe celebra Tinang Ronolores Lima e a vida sacerdotal, no agradece ba dedicação, no contribuição ba missão credanian e a Timor-Leste, nebe na kono espírito amam fundador Santo Arnold Jansen, beleto etapa idane. Padre hateten niana faten acompanha a oração, no na faten saisasim ba Cristo niana Roman, ho compaixão, no sai na faten missionário nebe fiel e a criativo e a mundo nebe kmanek. No nemos representante padre no madre na hito, nebe celebra Tinang Ronolo Resten Lima vida religiosa, Padre Dominicus Leco na Hakateten. Hoje a celebração anelectivo fulan jubileu nian, namos celebração aniversário Tinang atus ida hat nolo recensia. SVD existe a mundo,
no tinang hat nulo resensia SVD no SSPs existe e Timor-Leste. Barat banay Roma tan mele harai tempo mai ami liu iha tempo di agidane atau ita celebra misa hamotu ba aminia Morris anesan religiosa iha tinan barak na nilaran ita hotu hatene Morris anesane iha nabede iha forma umakai nilaran ka o Morris anesan amin inian bahasa dehan biarawati inian iha buat barak mak halo ita monu halo ita kontente halo ita terus no susah iha tinan barak ni laran baru tinan ne nuresin 5 baru ne nulu balu hat nulu balu ne nulu ruan nuresin 5 amin sinti hanesan ema memang hanesan ohin hao hateten dehan kata ia buat barak makanya soru ia aminia Morris. No madre deve celebramos aniversário e vida religiosa macanesan, brother Albert SVD, tinang ne nulo resing 5 vida religiosa. Madre Margareta Abuk SSPs, tinang ne nulo vida religiosa. Padre Dominicus Leconahak SVD, tinang hat nulo vida religiosa. Padre Paulus Perei Kerans SVD, tinang nulo resing 5 vida sacerdotal. Brother Johannes Ladeng SVD, tinang nulo resing 5 religiosa. Brother John Altin SVD, tinang nulo resing 5 vida religiosa. No Madre Casilla Pinto SSPs, tinang nulo resing 5 vida religiosa. Emerenciana Pinto, STL News. Aleluia, aleluia.